Siyali bingelela abathandekayo lonke elithela thi gwaqa kundawana zonke kuba sifunde sindawonye lesisifundo saleli kota isifundo 8 okhuluma lani ngumfundisi uJim Lilo ngenxusa engila ubana bazivese. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Sibonga ithuba esilitholileyo ukuthi namhlanje sibuye sizoxoxa ngesifundo salona leli iviki. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo. Salibonani babukeli labalaleli, siyathokoza ukuhlangana kulesi sifundo saleli viki. Okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Ngiyalibingelela mahlabezulu ngegama elihle elika Jesu. Sithanda ukuthi sibonge ngeviki ukuhlangana sikhuluma okunye ngoJesu. Okhulumayo nguClainos Maphosa. Ngizanxusa leli thuba ukubana sibe lomthandazo. Baba wethu osezulwini, sithanda ukukubonga ukusinika isifundo salamhlanje esikukhulekelayo ngamandla kaBaba uMoya Ingcwele ukubana sona lesi sifundo sifinyelele uluntu lonke abadala labancane, sonke lathi sisindiswe. Ekupheleni kwento zonke ukuthi imlimo othandekayo sibalele kwabasindiswe ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo ukuhlanganela njalo kwesinye isigaba sesifundo saleli iviki. Izawukhumbula ubana kuviki eliphelileyo besithinta kakhulu ngokukhonza umdali. Leli viki sikhangela Isabatha Lesiphetho. Isabatha kunye nesiphetho, Isabatha kunye nesikhathi sokucina. Ngizanxusa ukubana sifundelwe indinyana yokufundwa ngekhanda incwadi yabaseFeso ngo-3 ivesi ngelika-9. Ivesi ngelika-9. Njalo ngikubeke obala ukuphatha kwami imfihlakalo le eyayifihliwe okweminyaka eminengi edlulayo kuNkulunkulu owadala izinto zonke. Siyabonga. Ngithe mina Isabatha Lesiphetho Isabatha lokuphela kwesikhathi. Nxa sikhangele lindinyana yokufundwa ngekhanda Ephesians 3 ivesi lika-9 sihlanganisa lesihloko salamhlanje kuyini esingaphuma lakho la. Siyabonga mfundisi. Isihloko esimnandi esithathekisayo lapho esikhuluma khona ngesabatha lokuphela kwesikhathi. Isihloko ezithandekayo vele sesiphila esikhathini sokuphela ukwenza isihloko lesi sibe isihloko esifaneleyo ukuthi sibe khona. Sizananzelela ukubana kuleli viki sikhangele indinyana yokwaziwa ngekhanda, sikhangele kakhulu indaba yendalo mfundisi, lokuthi isabatha lingena njani endalweni lokuphela kwesikhathi, ngoba indalo vele kayiphelelanga kunyela sabatha. Siza kufunda siqhubeka ukubana wathi seqedile aphutshisa ngakho kumbe aqedisa ngakho lisabatha, watsho ephawula elufaka eceleni usuku lesabatha ukubana lolu luveze ukubana nguye ongumdali. Sizabona sesiqathanisa lokuthi uJesu wasenzelani futhi ngesabatha eqedisa indaba yokusindiswa komuntu. So ludaba oluqhakathekileyo esingalo namhlanje. Siyabonga. Okunye sikuthola lapha yimfihlakalo esivezelwa nguThixo ukuthi uNkulunkulu ungumdali wezinto zonke. So lapha sithola ukuqhakatheka kokuthi uThixo kufihlakele kudala akwenzayo kwasekuqaleni. Kuqhakathekile ukuzwa lokuzwisa imfihlakalo yokudala kaNkulunkulu ekuqaseni. Kanti khonokho kudala abathandekayo kwenza umuntu athole ngaphi isithunzi sakhe na? Isithunzi somuntu sitholakala ngaphi? Indaba yokuzwisisa ukuthi sidalwe nguNkulunkulu iyasincedisa ngoba yona indlela esadalwa ngayo itshengisa ukuthi siqhakathekile. Njalo nxa sesikuzwisisile lokho sizabakwazi ukuthi ukusiziphathe njani. Bengifisa ukuthi ngigcizelele abakukhulumileyo lapha abafowethu ukuthi yona le indaba esifunda ngayo namhlanje iveza kakhulu ukuthi uJesu ungumdali okuyiyo into engafunwa nguSathane. So indaba kaJesu
lesabatha siyithola ilinka namhlanje. Alright. Uqakathekile ngoba namhlanje kulabanye Sokuthole masiya ngesifundo. sisiya ngesifundo. Kulabantu abathi uJesu siyamfuna kodwa isabatha kasinjani. Asilifuni. Kodwa namhlanje sizathola ukuthi kuhamba ndawonye. Okay. Okay. Now kuyini uNkulunkulu akufaka emuntwini okumenza ehluke kuzo zonke izinto ezadalwa uNkulunkulu na? uNkulunkulu akwenzayo kundalo yakhe yonke wayikhuluma ethi akube khona lokho kwaba khona. Kodwa kwathi kufika emuntwini kuthiwa wathatha isikhathi sakhe uNkulunkulu wabumba umuntu ngothuli lomhlabathi, wambumba ngomfanekiso wakhe. Umuntu mfundisi Mlilo kazivelelanga. Umuntu kaphucukanga esuka kwesinye isigaba esithile esiya kwesinye. Wadalwa uNkulunkulu silibumba lezandla zakhe. So siqhakathekile wathatha isikhathi sakhe ukusidala samfuza. Wonke umuntu omkhangelayo engabe ngogulayo, engabe ngogogekileyo, engabe futhi ezelwe engela kuphelela thize okungabe kukhona ngenxa yesono esiyiso, uqhakathekile udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Omunye okhulumayo umfundisi Mlilo uthi sonke sinje asifanani, sibisa ama-twins, amaphahla awafanani vele. Akhona ukuthiwa ngama-identical twins. Iqiniso kakho identical. Akulabantu abafananayo phakathi kwezigidi nezigidi zabantu abakhona abake bazalwa labazazuzalwa. Akula lo yedwa ofana lomunye umuntu. Umlimu wadala abantu ngomfanekiso wakhe kodwa sitshiyene sinjalo. Umsebenzi ngo-17 ivesi ka-24 kusiya ku-26 usincedisa njani ukuzwisisa ubuqakatheki bokudalwa komuntu lo kuthi umuntu wahlukile lazo zonke ezinye izidalo? Ungasibali mana asibali qala. Umsebenzi ngo-17 verse 24. uNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuwo uyinkosi yezulu lomhlaba, njalo kahlali emathempelini akhiwe ngezandla, njalo kancediswa izandla zabantu, ingathi kukhona akuswelayo, ngokuba yena ngokwakhe upha bonke abantu impilo lemphefumulo lokunye konke. Ngomuntu oyedwa wenza zonke izizwe zabantu ukuthi zakhe emhlabeni wonke, njalo wamisa izikhathi abazilungiselweyo lazo kanye indawo abamele bahlale kuzo. Siyabonga. Lelithi ngumuntu oyedwa wenza zonke izizwe. Amanye athena uJehova wenza izizwe zonke ngagazi njani linye. Lokhu kuyinguquko la ngokundlela abalobi abenza ngakho. Umbuzo wami uthena wena le verse isincedisa njani ukuzwisisa umahluko womuntu lezinye izidalo? Usufuna ukusiphendula lapha. Yes. Senziwa ngegazi linye. Yes. Abantu balegazi elifanayo. Yes. Njoba siyazi ngokwe science kula esiwathi ngama blood types. Yes. Umuntu ngasilela igazi ukhona lapha eZimbabwe usuka entshonalanga komhlaba. Bayakudingela igazi lo muntu onsundu ligazi. Ayisilo gazi lenyamazana elisebenza emuntwini. Hlobo esithandekayo siqhakathekile sinjalo singamalungu emuli yomhlaba. Singabumhlophe, umnyama, likula, singabantu sonke esadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Silibumba lezandla sonke siqhakathekile. Kuthi ukuthi ukuzwisisa ubuvelaphi lokuthi sonke sigazi linye njengokutsho kwakho kusenza siphathane njengabantu bemuli eyodwa. Nga abantu bawusakhona ukuthi bonani ngamhlaba esiphila kunjani. Ngabumnandi kakhulu. Ngaba ulabandlululo. Awolabandlululo. Okunye ngabe izimpe kazikho, ngabe ukuncindezeli abuse ama GBV la akhulunywayo. Uyabe usukhangele umuntu wesintwana nxa ungubaba umbone njengomuntu la. Njengomntana. Umhloniphe. Okay. Umthande.
ngoba uyakwazi ukuthi lesi sidalwa sikaNkulunkulu ngaba kula racism, tribalism, konke lokho ngoba sabe sibona sonke singabe sikhosini siluhlanga onjani olukhethekileyo. Vele Mdala Maphosa. Kula ngozi bani yokuthi umuntu angazazi lapha avela khona? Ingozi ekhona ukuthi nxa ungazazi ukuthi uvela ngaphi indlela osiphatha ngayo. Yeah. Usungaphila njengenyamazana. Alright. Nxa sikhuluma ngokuphila njengenyamazana, yikho kade sisithola ukuthi umuntu uyazipenda azifake yonke into emzimbeni wakhe. Ikanti-ke ungananzelela ukuthi umlimi ukudale ngomfanekiso wakhe uqhakathekile. So ingozi ekhona yikuziphatha kwakho. Kumele uziphathe ngendlela ukuthi uqhakathekile, wahlukene lomunye umuntu. uThixo nguye ofanana lawo ngoba ukudale ngomfanekiso. Ake siye phambili mbani indaba lezi lokho ibuya njalo ekakhulu yobuqhakatheki bomuntu. Akusifundele uSambe ngo14 verse lika 7. Verse ngelika 7. Yeah. Ngelizwi elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Kulezi insuku bathandekayo kulabantu abaningi abachitha impilo zabo, ikakhulu abantu abatsha. Sengihlangane labantu abaningi abachitha impilo zabo. Kuyini empilweni yethu ongaletha umutsho? Kusipha sizathu bani sokwazi ukuthi ngamunye wethu sinomlando saziphendela ngosuku othize? Singaphila impilo bani eletha umutsho empilweni zethu? Singaba kwazi ukuthi sadalwa mana ngiqalisele la. Yeah. Sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sathengwa la ngegazi lika Jesu Kristu. Kuza sisiza ukubana sibe lomlando ngoba siyakwazi ukuthi uPaul uthi alazi yini ukuthi lina alisibobeni lathengwa. Nxa into ingaso yakho kuthi ukuthi lo mlando angithi phela umlando ubekwazi ukuthi kulosuku lokwahlulela uza kubuzwa lapho kuthiwa umele ulethe account ukuthi kanti lokhu ukwenze ngayiphi indlela. So emahlabezulu asazini lokho thina sibo bethu sadalwa asizivelelanga konke sikwenzayo izinqumo esizenzayo siza kubuzwa ukuthi kanti besisenzani sikwenzelani. So uza kumela yini na Ukungezelela lokho okukutsho uElder uMaforo. Ivesi yasivezela lapha ukuthi thina vele sidalelwe ukuthi sidumise uNkulunkulu. Ayikho enye into okumele siyiphilele ngaphandle kokuthi sidumise lo osidalileyo. So konke sikwenzayo empilweni kufanele ukuthi sibone ukuthi kubisela udumo kulo owasidalayo. Yikho kumele sibe lomlando kuye. Njalo siza kwahlulelwa ngenxa yalokho esikwenzileyo. Ukuthi simdumisile uNkulunkulu kumbe sikhethe okwenza okunye okuphambene lentando kaNkulunkulu. Okunye sikuthola lapha mfundisi ukuthi nxa singaba ngodojiwe singaziphilela nje kaMaforo. Kodwa ngenxa yokuzwisisa ukuthi kayisiwo bodojiwe siphila ngentando yalowo owasidalayo. Manje kulabanye abathi bona hayi umuntu waphuma wayendwangu yaphucuka. Yaphucuka. Sengengezwa abantu bethi lo uziphatha njani usithi bamcabela ukucaba kwendwangu yikho elisela kangaka. Khonokho nje ukuthena umuntu azazi ukuthi ukhokho wami wayendwangu kungakwenza uziphathe njani? Uyabona usuyaziphatha kwendwangu. Yikho ubona abantu sasithi kulimi kade singasikhuluma. Kulento okuthiwa yibuntu. Alright. Uzukuthi ubuntu awusekho la. So kubangelwa yikho nalokho. Ngibona uSathane phakathi kwempikiswano lenkulu. Uhlanyela umcabango nalo ukuthi abhidlize indalo kaNkulunkulu. Uyahlanyela umcabango nalo ukuthi hayi wena wazibona waqala uyindwangu waba indlela ozaziphatha ngayo le ndlela ocabanga ngayo ngoba nxa waqala uyindwangu usuku lesisigaba kuthi ukuthi uya kwesinye isigaba ulokhu uphucuka phela. Uyabona imcabango wakhona. So yindlela uSathane ayilethayo siphakathi kwempikisano enkulu yokulwa ngecebo lele silokho sikilo elendalo ukuthi akuzivelelanga kulomdali
oza kubuza. So singakudiliza khona lo akula muntu obuzayo, akula muntu olomlandu, akula kwahlulela, ngiyaziphilela nje. Ngikuzwa usithi yona uSathane ulwisa umfanekiso kaNkulunkulu. Ubana umuntu engaziboni njengomfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa azibone inyamazana nje. Nxa ngase umfanekiso kaNkulunkulu uthi anilamlando lobani lo nkulunkulu. Uyabona mfundisi, abantu vele njengoba niyakukhansela abantu. Isikhathi esiningi ungabona umuntu esefuna ukuzibulala, iningi lakho uyabe sezibone ukuthi mina ngisomuntu. Akasela value leyana, akasahlonipheki, asomuntu walutho. Abe sebona ukuthi kungangcono njani qedlana lempilo yami. So singabuyela ungabakwazi ukuthi uyisidalwa sikaNkulunkulu, uqhakathekile, ukhona okhangele oza kubuza, awunyeke wayiqhuma impilo yakho. Ngizwa undethela senzakhuluma kakhulu kodwa ngisundethela ingozi yokungazazi ukuthi uvela ngaphi. uSathane udinga ubana adilize ukuthi ngizazi ukuthi ngivela ngaphi, ngidalwa sikaNkulunkulu. Nxa umuntu esedilizwe ukuthi azazi ukuthi uvela ngaphi, kwathiwa lo uliwu cockroach, yikho kwenza ukuthi kwamanye amazwe kube la lokuthiwa i-genocide. Ngoba uqala udilize umfanekiso kaNkulunkulu, ubusukubuka lokho kuyinto njengokuyinto-ke, sungakudiliza ukuchitha ngasiphi isikhathi ke. Well, siyabonga ubana bathandekayo, kumele sizazi ukuthi thina sadala umfanekiso kaNkulunkulu into yokuqala. Okwesibili uLuke 3 verse 38, ngemva ubana sekhulume ngokuzalana uthena lo Adam umntakabani kaNkulunkulu, singabantwana bakaNkulunkulu sonke. Yekho futhi sonke nxa sikhola sithi baba tho ngaphi osezulwini, ngoba singabantwana bakabani bakaNkulunkulu. Now asike sikhangela amavesi la ambala eyodwa siyibalile uPsalm 14 verse 7 ngizokuyibala. Ngifuna ukukhangela uRoma 14 verse 10, lo Jacob 2 verse 8 kusiya ku13. Si lama verse ngizathanda bona sizwisise ukuthi alomqondo bani maqonana lokwahlulela. Alomqondo bani maqonana njani lokwahlulela. Asibe ready ngalokho. Yekela ngiwabale lapha. Uthi wena ke umsolelane umzalwane wakho na, futhi umdelelelane umzalwane wakho na, ngoba sonke sizakuma phambi kwesihlalo sokuthonisisa sikaNkulunkulu. Yabona indaba? Sekuma ngaphi? Phambi kwesihlalo. So umsolelane umngane wakho. uJacob esithana ngo2 verse 8 13 uthi lenza kuhle uba ligcina umlayo wobukhosi omayelana lombhalo othi wothanda umakhelwane wakho njengalokho unjani uzithanda wena. 9 kodwa uba libandlululana abantu lenza isono, lo mlayo uyalilahla njengabaweqayo, ngoba ogcina wonke umlayo kodwa akhubeke kokukodwa ulecala wonke, ngoba yena owathi ungafebi wathi futhi ungabulali. Uba ke ufeba kodwa ubulala, ungoweqa umlayo. Khulumani lenze njengokufaneleyo abaza kwahlulela ngomlayo wenkululeko. Ukwahlulela lokhu kakula sihawu kulo ongela sihawu, kodwa olesihawu uza kunqoba ekwahluleleni. Amavesi la siwazwa esithini maqona le ndawo yokwahlulela, maqona ukuthi sizaba lomlando kuNkulunkulu. Esikufundayo lapha indaba mostly njengabantu okujayelekileyo ukuthi siyakhangelana, sidelelana, kuthintiwe lapha ukuthi singakhangelelani phansi. So lapha sinikwa umlando esiwuthola phezulu lapha esifundweni ukuthi singabi lamlando ngomuntu. Thintile ngevesi ethi uthanda umakhelwane wakho njengoba la uzithanda. Ungaya kuRoma nalena efana nayo but phezulu sike sayifunda ngayo chapter 18. Ithi yena ungabi lamlando ngomuntu, ungabi lesikweleti lomuntu ngaphandle kwani kokuthanda. So nxa sesibuya kule ivesi nxa isigcizelela lapho ukuthi umzalwane wakho umsolelane. Nxa usumsola umuntu uyabusuyeyisa uNkulunkulu. Ngezinye indlela akumelanga sikhangelelane phansi. Nithi yayindwangu leyi. Yes. Ngikhuluma ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ufuna ukuthi yes, indaba isekwazini ukuthi sivela nga. Yes. Sadalwa ngubani, singobani. Uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze. Anti uyabona khona lokho uSathane ikhahla walwa lakho. Akuzange umjabulise kusukela
ekuqaleni khona ngayo walwa lakho wadinga yonke indlela ukuthi angakudiliza ngayiphi indlela. Asikwazini sikukhumbuleni izikhathi zonke ukuthi sikuphakathi kwempi enkulu. So amavesi la ayasikhumbuza ukuthi singathwela nje beseke watsho uMaphosa, sikhangelane ngevalue esiyiyo yona. Usasiphathisa njengoba watsho. Ungakhangela omunye umuntu umbone ngasinto yalutho, ungamenza yiloba ibhembu yalithatha uqume ngoba awusabonanga umuntu, ubona inkukhu engaqunywa nje ikhanda. So asibuyeleni izihlobo ezithandekane sibone ukuthi lo ngumfanekiso kaNkulunkulu, ngingazuzani kuye, ngingamncedisa njani ukuthi abe ngcono. Ngicizelele khonapho mfundisi, kutsho ukuthi kuqalisa ngokuthi umuntu azwisise nangokwakhe uqala ukuthi uvela ngaphi, ungubani. Ngoba ungabona umuntu ephatha omunye umuntu kubi, kutsho ukuthi yena vele ivalue alayo kayizwisisi. Ngoba the same value ekuye yiyo ekomunye umuntu. Nxa ezizwisisa ukuthi uNkulunkulu umdale ngomfanekiso wakhe njalo elenjongo ngibani ngaye, umuntu uzabakwazi ukuphatha kuhle abanye abantu. Akula muntu ongayisa omunye umuntu kumbe ongamhlukumeza kumbe amfake esimeni esizamenza ukuthi impilo yakhe ibe buhlungu. So kucizelelwa indaba lapha eyokuthi umuntu engazwisisa ukuthi wavela nga emhlabeni kasoze sibe lohlupho. So ukuthanda kuyingxenye yomthetho. Kuyingxenye yomthetho. Alright. Njalo lokho kuyingxenye yomthetho. Kuthi ukuthi kwahlulela umthetho kaNkulunkulu lokukhonza kulokuhambelana thiza ngithi uhambelana njani? Uma singazwisisa ukuthi kule ndalo antisidaliwe, sesiyizidalwa, kulalapho esimele sifike khona silomlando, angithi bene, nxa sidaliwe silomlando kulowo sidalileyo, angithi bene, kuzafika isikhathi lapho esizakwahlulelwa khona, esiyakubuzwa khona ngalokho esikwenzileyo. Ngingathi sonke mfundisi Mlilo sithe sidalwa sanikezwa okuthiwa yinkululeko yokukhetha. Angithi phela sonke silenkululeko yokukhetha. So kusukela ekuzalweni kusiya ekufeni kwami ngiyakhetha nsuku zonke, ngikhethile lokuza khona la. So konke khona lokho ngizakubuzwa ukuthi ngikwenze kanje. So ungadiliza indaba yendalo ukuthi umuntu lo wadala. Indaba yokuthi uyazikhethela kwenza izinto ayisangeni esithi freedom of choice. Ngoba mina ngapho ngubuza emhlabeni ngaphucuka, angikho accountable, angilamlando komunye umuntu, ngazikhulela nje kuphela, ngazibela khona, angazi kumbe kuyacaca lokho, ngaba khona ngaphucuka, ngaba kusigaba lesi, akulo zangibuza ukuthi ngenzeni. Kodwa singazwisisa ukuthi udaliwe, umuntu lo wasekunikeza umthetho ukuthi yenza lokho azawahlulela ngakho. Siyabonga. Kuyavezakala lapho ukuthi umthetho uyisisekelo okusivezela sobala ukuthi uNkulunkulu yisisusa sakho konke. So khona lokho kuyasinika ukuthi uNkulunkulu nguye umbusi. Siyabonga. Sithe thina namhlanje sizakhangela isabatha lesikhathi sokugcina kumbe kuphetha kwesikhathi. Nxa kunjalo ngifuna abana sizwisise ukuthi ukuqinisa ukugcinwa kwesabatha kukhombani ngokholo lwethu kuJesu Kristu. Khona uzafunda ngakho kabanzi. Kukhombani ngokholo lwethu kuJesu Kristu. Kuyakutsho ukuthi nxa singaqinisa indaba yesabatha sokutsho ukuthi siyamkholwa lo wadalayo. Wathi ngensuku eziyisithupha esedalile wasephumula. Lathi siyangena ekuphumuleni lokhu Kristu kanjani bakithi akuletha. Nje ngithatha ikiso mfundisi ukuthi uJesu laye uthe sizusihlenga la. Wathi lenge emthini ngesabatha wenze njani futhi? Waphumula. Yes. So indaba le iqhatheke kakhulu. Ungakhipha isabatha, indalo lokuhlengwa kwethu akula mucho, akula kuphelela. Ungabuyisela isabatha, indalo iyacaca, iyaphelela, abakuthi ngesingisi it's a crowning act of creation kaNkulunkulu. Yikho isicoco, yikho ukuphelelisa indalo. Ungakhipha isabatha, indalo kayiphelelanga, ayizwakali, ayikhumbuzeki. Ngize ngikhumbule lokho umfundisi omnye wabhala wathi uma abantu babegcine isabatha kusukela ekudatshulweni komhlaba, kuthiwa nxa laligciniwe isabatha akula lo yedwa
khathesi angabe akulalo yedwa okholwayo kulesithi evolution kuphucuka nje kumbe akulalo yedwa ongamkholwayo uJehova sonke ngabe siyamkholwa isabatha liyasibuyisela lisikhumbuze ukuthi kulomdali owazidalayo izulu lomhlaba. Okay, sisiyabonga uzisa indaba yesabatha njani le ndalo. Okhe usibalele uSamuel 14 verse lika 6 lika 7. Sisiya phambili ngokuzwisisa ukuxhumana kwesabatha lani le ndalo. Yes. Verse 6. Yeah. Ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni ilevangeli elingapheliyo ukuba ilichumayele kulabo abahlezi emhlabeni lasezizweni zonke lasezizwaneni lasezindimini kanye lasebantwini ngelizwi elikhulu yathi mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Siyabonga ukuzwa amavesi la ezathi sixoxe ngawo sisiya phambili. Kuyini okudingwa yilo umhlaba? Umhlaba lo udinga siqiniselo bani sibesibili? Umhlaba udinga ukuthi sukhumbuze ukuthi wadalwa nguJehova. Kulomuntu ngale kwakhona awuzange ube yingozi. Kulalokho mfundisi okuthiwa yi-Big Bang Theory. Kuthiwa kwaba lomsindo omkhulu kwaba lesmatch i-accident enkulu umhlaba waba khona. Umhlaba lo asongozi. Akula ngozi ehlelekileyo. Andewona indlela into ezihleleke ngayo. Ingozi nxa ikhona ngaba mehla phezulu kwenye indawo khona la ngoba yingozi. So umhlaba ukudinga isiqiniselo esikhona oqhathekileyo ukuthi ube kwazi ukuthi wenze njani. Wasuka ezandleni zomdali okhangeleleyo okuthile. Ulemthetho yakhe futhi akukhangeleleyo ukuthi sinjani sikwenze. Kuyabale Maphosa nxa sisizwa okutsho ngumaforo Ndlovu ukuthi umhlaba lo kawuzanga lapha ngengozi. Futhi abanye bafundisa ukuthi hayi labantu ukuvela kwabo baqala bezindwangu baba yilokho lokhona kuba izinto eziningi. Yeah. Now khonokho ke Maphosa loNdlovu siyakuzwisisa ubana imfundiso kaSathane kuyini afisa ubana abantu bangakwazi ngokuletha imfundiso ezinje ezibalekela ukudalwa komhlaba. Esikuthola lapha ukuthi kumele sizwisise ukuthi ngubani omele akhonzwe owadalayo. So uSathane akubalekelayo lapha ukuthi amaqiniso okudala owendalo angavela egcekeni abantu bazalandela okwabantu instead ukuthi bakhonze uNkulunkulu. Vele yona impi yami phezulu kwabani phakathi kaSathane noSathane yami phezulu kwani ngubani omele akhonzwe. Ngubani omele akhonzwe Okugcizelela khona lapha mfundisi. uSathane uyesaba ukuthi abantu bangabakwazi ukuthi uNkulunkulu ngumdali baza bakwazi iposition kumbe baza bazazi ukuthi bangobani. Njalo baza bakwazi ukuthi baphathane njani ngamafitshane nje njengoba echila uMaphosa. Abantu bangabakwazi ukuthi uNkulunkulu nguwadalayo bazamlalela uNkulunkulu ngoba bazathandana even ihlupho zonke zikhona emhlabeni izimpi ama-divorce ukulwa lakho konke singakuqamba ukusuke kuthina abantu kabazwisisi ukuthi uNkulunkulu wadala lokuthi singobani njalo sidalelwe ukuthi senzeni. Maphosa ngiyayizwa indaba kaNdlovu uthi into ukuthi sadalelwe ubana sikhonzwe Maphosa umaforo sizathobani esisenza sikhonze siphiwa sizathobani esisenza sinjani simkhonze. Right. Kungenxani mele simkhonze. uNkulunkulu ufanele ukukhonzwa. Ngoba salokho siphinda ungumdali. Sidalelwe ukuthi sikhonze kanti singaba yini engekho. Thina esiyikho khona lapho esihamba khona sikwenza nje ngoba sithunganyelwa nguye umdali wethu. Ukuphefumula nje nguye. Ukuphila kwethu nguye. So umele akhonzwe ngoba umkhulu
Yeah. Wathinta akula lo yedwa unjani bayithi ofana lomunye. Yeah. Mkhulu kanjalo. Ama fingerprints la akulo lo yedwa alofana lomunye. Yeah. Yeah. Akumbalele uGenesis 2 verse 1 to 3. Yeah, amanye siyawazi. Genesis 2 verse 1 sisiya ku 3. Yes. Kanjalo amazulu lomhlaba kwapheleliswa ngakho konke ukuhlotshiswa okukhulu. Ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wase uqedile umsebenzi ayewenza. Yikho ngosuku lwesikhombisa waphumula kuwo wonke umsebenzi wakhe. Njalo uNkulunkulu walubusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele ngokuba mhla walo waphumula kuwo wonke umsebenzi wokudala lokho ayesekwenzile. Ngizafisa abathandekayo sibale nje lo Exodus 20 verse 8 to 11 akhona kathesi. Okay. Siyabala futhi Deuteronomy ngo5 verse ka12 lo 15 bani siyayazi sonke. Kodwa ngizanxusa emakhaya ethu siwabalela amavesi kabanzi kakhulu. Nxa swabale ngengqondo kaSamuel 14 verse 6 to 7 esanubana ibalo lapha. Umthetho wokugcina isabatha ulokuhambelana ngaphi phakathi kwendalo lokuhlengwa na? Ungasincedisa mdala. Alright. Siyabonga mfundisi. Yes. Kule zinto eziqhakathekileyo esizithola lapha ku Exodus 20 amavesi elwaqambile lo Deuteronomy. Exodus chapter 20 sitshelwa ukuthi isizathu sokugcina isabatha ukuthi uNkulunkulu wadala ubeyigcizelela indaba le uElder umaforo ukuthi yikho kufanele ukuthi simkhonze. Bese kusiza futhi ku Deuteronomy isizathu sokugcina isabatha ukuthi ngoba sahlengwa. Ngoba ngesandla esilamandla uNkulunkulu walikhipha ngapi? eGibhithe. So ngamafitshane sokuthola lapha ukuthi indaba ye creation ibisela abantu kuNkulunkulu wadalayo. Yes. Indaba yokuhlengwa futhi ibisela abantu kuNkulunkulu wanjani? Wadalayo. Zonke lezi zinto zilethwa njengesizathu esokugcina isabatha. Amen. Siyabonga. Uyazi uyangikhumbuza lapho kunye kuthile indaba. Isabatha yilo lodwa elisikhumbuzayo. Yes. Esakwenzelwayo. Yes. Ekudalweni lekuhlengweni. Yeah. Yilo lodwa esililethayo kuJesu othi wozani kini lonke elikhathelene nelisindo ngiza kuliphumuza. Njalo. Nxa siphumula ngesabatha siphumula sisezinyaweni zikaJesu. Yikho esingcweliswa khona. Liyasikhumbuza ukubana senzelwe lokho. Alright. Ebe okungela muntu ebengasenzela lathi ebesingeke senzela khona sikwenzelwe nguJesu. Okay. Yes. Ufuna Ngiyikhuluma kaMaforo lapha ungikhumbuza ivesi yona le ethintweyo ekaDeuteronomy chapter 5. Iviki lonke ngasiphila phakathi kweviki sabe sigqilaziwe ku 6 days. Uyabuyisigqili sibili esomsebenzi. Kodwa nxa sesifika kuSabatha lapha sesikhumbula ukuthi lusuku lapha imicabango yethu ebamitsha. Ngitsho lalokho kade sikwenza phakathi kweviki uchika kuyaphela. So ngithatheliswa ukuthi isabatha liyasikhipha phakathi kokugqila. Yes. Siyabonga ukuzwa izizathu zonke zokugcina ini isabatha ubana liyasibisa nje kumpande lapho esanjani esavela khona. Ake ngikhangele isimanga kumbe indlela uSathana afuna adilize nga sayiphinda lindawo bathandekayo kwenza ukuthi ivutho ihlale emakhanda ethu sizwise ngokucacileyo. Ukuzadilize isimanga sendalo uSathane kuyini uSathane akwenzileyo na? Njalo abanye abantu bayatsho bathi bona lumhlaba wadalwa ngezindlela ezehlukeleyo usetshilo oBig Bang lokunye okuningi khonokho kodwa yimizamo kaSathane ukuthi adilize ngaziphi indlela indalo kaNkulunkulu. uSathane usebekile ezinye imfundiso ezinjengolunye usuku olubuya endaweni yesabatha also kufanele ukuthi lugcinwe. Sinanzelela ukuthi ngokwenza khona lokho umelana lenjongo kumbe lalokho uNkulunkulu afisa ukuthi sikuzise njengabantu ngoba isabatha leqiniso lisibisela kuNkulunkulu. Nxa sokulelinye libekiweyo ukuthi
akalisasiso kuNkulunkulu. Selisichovela kwenye indawo lapho uNkulunkulu angekho khona. Enye amanga alethileyo. Yes. Yona la sike sathinta ukubana kuthiwa ngama 1800s khona phana uNkulunkulu efuna ukuvuselela ukukhumbuza abantu ngendaba yendalo la ngesabatha. uSathane waletha indaba zakhe ze-evolution zona lezo ukuthi umuntu wavela njani. Khathesi inenge lamaKristu asekukholwa bathi akuvumi ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba ngensuku lokho kuthiwa yi-24 hours. Bathi hayi nxa kwakukhulunywa vele kuNkulunkulu usuku olulodwa lumele iminyaka eyinkulungwane. So bakulethe kube yisikhathi eside kakhulu, kodwa konke lokho akwenzi ngqondo ungafuna ukucabangisisa. So bayakuletha bayithathe i-account kaGenesis ukuthi uGenesis uyakhuluma ngudalo, kodwa bethi kwathathani isikhathi eside besekela le indaba ye-evolution yokuphucukiswa kwezidalo. So uSathane ulethe izinto eziningi ukuthi umhlaba wabuya ngayiphi indlela efuna ukuphazamisa okuliqiniso la ngamanga alethayo. So umhlaba kumele ukhunjuzwe ukuthi hayi sadalwa ngensuku eziyisithupha, usuku olupheleleyo. Thela ivesi kuGenesis 1 yikho esithi kwaba lusuku lokuqala kwaba lobusuku lokusa. Angithi phela so lesa sos prophet silobe sithandekayo lusuku sibili usuku qho. Angithi phela lokusa okucacileyo uNkulunkulu wakwenza. uNkulunkulu lamandla okukwenza vele. iBhayibheli isincedisa njani lokho kutshoyo ukuphendula umcabango ukuthi umhlaba lo wazivelela i-evolution leyangena ama-1800s? Lisincedisa njani ikakhulu ukuzwisisa ukuthi hayi umhlaba uNkulunkulu wawudala, ikakhulu incwadi yesihlabelelo ngo-33 verse ka-6 leka-9? Ngizabala ivesi ke lapha bengakakhomenta abakhomentayo. Ngelizwi likaJehova amazulu enziwa, unkanyankanya lwezinkanyezi ngomoya womlomo wakhe. Maybe inhle imbalo lo maHebheru, maHebheru 11 verse ngelika 3 ithi yona ngokukholwa siyezwisisa ukuthi izulu lomhlaba kwadalwa ngokulaya kukaNkulunkulu ukuze kuthi okubonakalayo kakwenziwanga ngalokho okwakubonakala. Siyabonga lama verse asincedisa okutshiwo ngumafuro lapho ukuthi hayi umhlaba lo wenzenjani wadalwa nguNkulunkulu. Kanjani kawuzivelela? Ngabe lumhlaba kawudalwanga ngensuku ezisithupha, pho isabatha lingachazwa njani kumbe lingaba lomutsho bani na? Yabona ungasusa uma ngiqale kumavesi la kuthiwa wakhuluma kwenze njani kwenzaka. So kusihle kusivezela amandla elawo ngokukhuluma. iBhayibheli alikufihli likwenza kuhle kucace ukuthi uNkulunkulu wenze njani wakhuluma kwenzakala. Bese silethelwa lapha ulimi olusetshenzisiweyo ukuchaza usuku kuthiwa ama original languages lokuthiwa nguyom, kukhulunywa nje ngosuku olupheleleyo. Usuku ayikhona is prophet. So singakufaka lokho mfundisi ukuphendula laphana sikuzwisise lokho kuyasincedisa ukuthi sibuye likhumbule ukuthi ulwa lani la ngaya kuDaniel ngo-7:25 ulwa ngosuku lona lolo kuthiwa ufuna ukuguqula. So angadiliza indaba yendalo akusazwisisi akuselandingewe ukuthi ukhulume ngosuku. Usuku kanti luphawulelwane lufakelwane eceleni kumele ukhonze ngalo. Kukanti ngapha kuGenesis ngo-2 kuthiwa wathi eseqedile ukudala wenze njani? Wabusisa, waluphawula, walungcwelisa. Alufanani lensuku zonke. So uSathane ulwa lakho konke, kodwa iBhayibheli le ndalo iyavumelana lakho. Kuthiwa lokho ungakhangela amadwala even kubo Victoria Falls kuyaveza ukuthi kwela njani kwadala. Ngenye indlela awula siza sokuthi uthi hayi mina noma yiluphi usuku ngaba yisabatha yami. Akuvumi. Kufana lokuthi even uchata uchata ulabachazi abakhona uthi loba ngubani lo ngingathatha munye kuphela umvelele wamlobola nguye olikhosikazi lapho. Number 2 kulamandla silandela umlayo icommand nguye othe
akwenziwe lo. Uma lingithanda lizakulandela, lizakugcina imilayo yami. So nguyotheka kukhonzwe ngosuku lolo kaphikiswa asimlaleleni. Ulesizathu. Mfundisi, nxa udale ulutho owenza ifoni le uyakutshela ifoni le akuphonga ucharger ngama-charger ukusebenzisa i-charger le. Ungasebenzisa i-charger zakho uzabona ibattery lihlale. Imota ile manual. Igadget yonke ile manual yakhona. So uNkulunkulu wasinikeza imanual yakho lilizwi likaNkulunkulu. Okunye kwakhona okuqukethwe ukuthi hayi wogcina usuku lwani bakithi lweSabatha uphumule. Ungakulandela khona lokho uzaphila isikhathi eside uphile impilo elenjabulo ulentokozo njalo. Singakhohlwa ukuthi isifundo sethu salamhlanje sikhangela iSabatha lokuphila kanjani kwesikhathi. Ukuphila kwesikhathi kuyini okuyikho okungumbango kumpikiswano enkulu sibili yalesixoxa ngayo kade lokho sidinda ngendalo kuyini vele okungumbango omkhulu kakhulu. Indaba mfundisi ngeyokuthi ngubani okumele akhonzwe. Omele akhonzwe. Yes. Ngisithi ngizagcizelela lapha kade ukukhuluma khona uElder Omar. Asingasayizwisisanga indaba leyi. Kuza silahlekela ukuthi kufanele sikhonze bani. Ngasingakuthatha ukuthi i6000 years uNkulunkulu adala ngazo. Yes. Kuyachiya kuvulekile ukuthi noma ngubani angakhonza bani. Ngoba yona le into iyacitsha indaba yokuthi uNkulunkulu wadala. So nxa isicichile ukuthi uNkulunkulu wadala akutsho ukuthi noma ngubani sengakhonzwa. Noma ngubani sengavuka lapha nathi hayi lami ngifuna ukukhonzwa uyabe lelungelo. Kodwa khona lokho ukuthi kuyasibisela ukuthi umhlaba lo wadalwa nge6 days. uNkulunkulu ekhuluma ngelizwi izinto ziba khona. Kutshengisa ukuthi akulomunye umuntu emhlabeni la okumele akhonzwe ngaphandle kaNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. iSabatha bese lisenzelani ke khonapho ngoba nxa wadala ngomnyaka ye6000 iSabatha livela ngaphi lingaphila lingaba lomutsho akuzela sokudinga ke enye 1000 yeSabatha lokho. So inkolo mfundisi imele ibe lengqondo ibe lesense. Ngabona into yakhona ingasazwakali njengakhona ukuthi sinathi 6000 yazi ukuthi yazi njani kwaba okufika engqondweni zami ukuthi umcabanga lo we6000 years ungawulandela maybe ngokuphumputhekisa kwengqondo. uJesu Kristu kuthiwa ngevo ubone sebethelwe waphumula ngeSabatha. I mean ngizama ukukhangela 6000 years ukuphuma kwaKristu ngeSabatha. Vele ukuhambelana kahle. So in 6000 years ingakabi khona. So again silalele uKristu khonokho abekutsho kuzasenzela kahle siba ngcono. Yona iscience yona le abantu abahlanya ngayo begijima ngayo iyo vele veza ukuthi uNkulunkulu ngubani. Ungayitaticha kahle iza kukhombela iSabatha nesikhuluma ngayo iyakuvezela uqondo. Ngeke ngathi mbana mfundisi uyazi ukuthi kuthiwa umuntu akuvumi vele ukuthi aphile engaphumulanga more than 7 days. Bake bakuzama eFrance ngeFrench Revolution. Kuthiwa abantu babadali le performance yabo yehla kakhulu sebetshintshe iviki laba insuku ezilithuni. So onkaNkulunkulu kuphelele uSathane wabakwazi lokho wasePaula yena wasesithi hayi ngiyakuzwa kuliqiniso lokho kodwa asiphumuleni ngosuku lokuqala. Yikho bona amabhanga wonke yonke into even iholiday ngaba ngosuku lokuqala uyabona iyatshintsha ifakwe ngeMonday siqhakathekisiwe ngoba bayakwazi ukuthi lokho kwakhulunywa uNkulunkulu iqiniso kodwa sebefaka uJeff othize ukuthi kungabi yilolo likaNkulunkulu bafake olwabo. So asiqapheleni ilizwi likaNkulunkulu aliweli phansi. uNkulunkulu uyakwazi ngiyowasidalayo kubenefita thina ukumlalela lokumlandela. Sikhona lapho mfundisi. Ngibuya nje labantu kunkulumo yethu lokwasikhuluma sikujayela ukuthi ayilizwi lomuntu omdala kalikweli phansi. So uNkulunkulu ufakile isidindo ngezindlela ufakile istamp ukuthi thina nguyomela khonzo. Awungabi lo muntu oza kuya lokwakhe. So umbango omkhulu ngubani omela khonzwe la? Right. Omela khonzo ngowadala izulu lomhlaba. Nxa engadala ngokwevikela kwakhe elipheleleyo. Nxa engadala ngayisuye omele njani? Akhonzwe. Ake sixoxeni ngalama verse. uSamuel ngo14 verse ka7 sesibale sayiphinda phinda. U14 verse 7 kambe usibizela ubana senzeni?
sikhonze sikhonze uNkulunkulu angithi ngifuna sigijime kulawo uSamuel 14 verse ka9 sincengelwa ubana senzeni singenzini sokuthi singakhonzi isilo. Yes, sibalekile uverse 7 sikhonze yes uverse 9 singanjani singakhonzi isilo. All right, ngizathemba wana abalaleli laba bazangena kabanzi kulesi sifundo. uSamuel 14 verse ka12 uchaza abantu abanjani, abantu abakhonza okuqotho okumele bakhonze ngobuqotho. So uNkulunkulu ufuna sikhonza njani? Ngobuqotho. Phezulu kwakho konke uSathane ufumana ukufaka ngaphi engqondweni zabantu. Kungenxa yani impikisano enkulu phakathi kobuhle lobubi kuthintana njani lokugcinwa kweSabatha? Yena limpikisano enkulu kokuhle lokubi kuthintana njani lokugcinwa kweSabatha? Singakho sesike sakuthinta kodwa indlela okuzayo ukuthi mana linto izwisiseke iphindwaphinde izihlale engqondweni zethu kuthintana kanjani? iSabatha yilo uphawu lukaJehova. So nxa uSathane lwisana lalo iSabatha ulwa lesihlalo samandla kaJehova, isigodlo sakhe esamandla. So zihlobo ezithandekayo ayisondaba yezinsuku lana, hayi indaba yokuthi uJehova wathini isitha sitheni olalelwayo ngubani. Kuthiwa akukho kunye ukujabulisa inkosi ngaphandle kwenze njani okulalelwa, ukuthi mina ngithe kwenziwe ngalindlela. Ungazenzeli ngendlela yakho, asenzeni ngokwendlela kaNkulunkulu. Angithi iSabatha gatsheni liyingxenye yomthetho. Sike safunda kuJakobe ukuthi yena ungaphula owodwa sephule yonke. Wasoletha umfanekiso ukuthi hayi yena wathi ungafebi, wathi unjani ungabulali, ufanekisile. Ubengafanisa ukuthi yena wathi thanda uma yena wathi wena hlonipha ihlo lonyoko, ngiwathi gcina yini usuku leSabatha. Yes, ake ngizwisise la okuyikho silutha ngiyamthanda uJesu Kristu. Ukuthanda kuvezwa ngayiphi indlela? Ungamthanda kungekho ukulalela yini, kungela mthetho na? Nansi verse esisekelayo lapha esithola ku 1 John chapter 5 verse 3. Yes. Iyaveza ukuthi uba lingithanda liza kugcina imilayo yami. Nxa umuntu umthanda vele uyamlalela. Ngezinye indlela ukuthanda uNkulunkulu ukulalela izimiso zakhe okusivezela imithetho yakhe ngitsho lokusungula kweSabatha. Siyabonga. Abantwana nxa bethanda abazali babo bayalalela imithetho yabo. Khosikazi nxa limthanda umyeni wakhe uyalalela, vele uphikisani lakho luthando uyakwenza ngoba vele ngiyamthanda bese nilalela. So lathi sikhangelelwe ukuthi silalele uNkulunkulu kulokulalela isitha. Mbe ngifuna ukugcizelela okunye lapha mfundisi. Sinanzelela ukuthi imithetho le ilethwa nguNkulunkulu lothando ngoba uyasithanda. Inxa ngikhangele umthetho weSabatha lo sithola yonke imithetho ihlangana khona pha. Okuthi ukuthi iSabatha ngabe kuthiwa liyagcinwa bake bakuthinta abanye. Ingabe akula kukhonza kwezithombe njalo ngabe akula zimpi emhlabeni ngoba iSabatha lipromota gatsheni kulabantu abathi bona hayi mina noma yiluphi usuku iSabatha kimi. Ohluku phezulu kwempilo yakho ohluku ncedise khona ngoba masekuthini. Alright, ngiyabuya khonapho. Yes. iSabatha lezinto ezinenge ezinhle okunjengokuthi lipromote ukuthi abantu kabasebenzi, ubuvila buyakhuzwa lapha. Right. So umhlaba lo nxa ufuna ezomnotho zime kuhle akuphakanyiswe iSabatha abantu basebenzi. Njalo iSabatha futhi lifundisa enye into eqhakathekileyo, liyenza ukuthi abantu babe lempilakahle. Umuntu angatshona ehleze engasebenzi enga-exercise uyagula. So iSabatha le futhi liyapromota i-health. Lilezinto ezinenge ezinhle, that's why uSathane litargetile. Uyakwazi ukuthi angatarget iSabatha abantu bazagula ngoba bengasakwazi ukuthi bayenzeni. Njalo lezomnotho kasoze zime kuhle. Kuza kuba lomhawu abantu balwe kade sukuyaliwe eUkraine ungathi uyadinga ukuthi kulwelwane. LaseSudan kuyaliwa ungadinga ukuthi kulelwane umhawu. Okulethwa ukuthi abantu kabasagcina umthetho kaNkulunkulu weSabatha. Sengicina ngalokho kubuzwe ngumfundisi. Usuku leSabatha yiluphi?
iBhayibheli liyakubeka kuGenesis chapter 2 lapha esibale khona. Phakathi kwesuku ezintathu eziyi7 lunye uNkulunkulu usuku alubusisayo walungcwelisa waphumula ngalo. Akabusisanga zonke zoyisikhombisa. Phakathi kwe7 wabusisa ezingaki? 1. Okuthi ukuthi nxa uNkulunkulu wabusisa olulodwa waphumula ngolulodwa wangcwelisa olulodwa. Akusoze kuvuma ukuthi umuntu athi kuya ngokuthi ngiqale ukubala nga. Kwakuzavuma lokho ngabe zonke uNkulunkulu waphumula ngazo wazibusisa wazingcwelisa kodwa lapha kulolulodwa. Ende nxa sesibala indaba yokufa lokuvuka kukaJesu. iBhayibheli liyasitshela ukuthi uJesu wavuka ngosuku lokuqala lweviki. Akulaka muntu kathesi othandabuzayo ukuthi usuku lokuqala lweviki isande. Yikho siphuma kuholiday yani ye-Easter liya. Wonke umuntu uyavuma ukuthi usuku lokuqala yini? Isande. iBhayibheli elikhulumayo futhi ukuthi usuku lolo lesande is the first day of the week. So kuthi ukuthi indaba yokuthi usuku lweSabatha yiluphi icacile eBhayibhelini. Umuntu sengazikhethela ngoba nje sonke sile freedom of choice. Akula muntu obanjwa ngamandla kodwa iBhayibheli liyakubeka ukuthi usuku lokuqala lweviki yiluphi? Lo suku lwesikhombisa okuliSabatha elabusiswayo langcweliswa uNkulunkulu waphumula ngalo yiluphi. Siyabonga ngobana sekela usukuthintile lokho lo maforo kwathinta futhi into eqhakathekileyo eveza ukuthi iSabatha phakathi kwabantu abathwele nzima besebenza nzima awula Sabatha ngabantu balandela iSabatha the production yaba njani yaba nkulu ngoba lusuku lokuphephela kwabantu. Ukugcinwa kweSabatha kuyikhomba njani iphakade na? Ukugcinwa kweSabatha kuyikhomba njani iphakade na? Ngoba ngibona isifundo sethu siyasitshengisa ukuthi iSabatha lesikhathi sokugcina ke iphakade likhonjwa njani kule ndaba yeSabatha. Ingunaphakade yonke vele sizabe siphumule isihlobo esithandekayo. Ungabala uIsaya ngo65 ivesi ngo17, uIsaya ngo66 ivesi uzasibalela uIsaya. Yes. uJehova ubeka kucace indaba yeSabatha ukuthi siza indalo yonke iyabuyibuthana ihlale izokumkhonza. iSabatha liyagcinwa ingunaphakade lonke ngoba lenzelwe umuntu uyabenefit kumbe indalo izidalwa zibenefita ngane ngeSabatha. So indaba yeSabatha ayipheleli khona la, iveza futhi icelebrate indalo yonke. uSambulo ngo21 verse 1 uthi yena uzakudala zonke izinto ziyakwenziwa zibe zintsha. Sike sananzelela mfundisi ndilo ukuthi ekudaleni uNkulunkulu uqedisa ngani ngeSabatha. So nxa sisenza kutsha izinto okuyabe isicoco sakhona okuyakuphezulu lapha liSabatha futhi eliyakugcinwa ingunaphakade yonke. Ayisondaba ephelela lapha sihlobo esithandekayo, yindaba yengunaphakade yonke. Bonke abaloyisayo ukusindiswa benza kuhle ukuthi baqale khathesi ukuligcina lolu suku ngoba siligcina ingunaphakade yonke. Nansi ivesi mfundisi. Othasibalele ivesi. Isaiah 65 verse ngelika 17. Khangelani ngizadala izulu elitsha lomhlaba omutsha. Izinto zakuqala azikukhunjulwa kumbe zifike engqondweni. Kodwa thabani lijabule kokuphela ngalokho engiza kukudala ngoba ngizadala iJerusalema libe intokozo labantu balo babe yinjabulo. Ngizathokoza ngeJerusalema njalo ngijabule ngabantu bami. Ukulila lokukhala akusayi kuzwakala kulo futhi. Umbalelo 2 Peter 3 verse 13 esikhumbuza ukuthi evula lapha kulonye isayo bekubethwe lapha kumbuzo lapha uthi amaJuda iSabatha vele babelikholwa kuthiwa kulebala lele babe kuthiwa yiOlam Harbor. Babekholwa kuthiwa kwakuyi ngokunye okwababe kulabile abalangazelela ukuthi a foretaste of heaven ukuthi hayi lokho lizulu elizayo. So nxa ungena eSabatheni igatsheni wawungena ezulwini ukuthi izulu liyabe linjani ngela kuxabana kulokuthula kuhle lokuthi kudliwe kuhle ngoba kusezulwini phela lapha kube mnandi lusuku babe practice ngale. Umkhumbuzo ukuthi bathi bona
Bona usuku leSabatha ayisiyo a day of fasting but it's a day of feasting. Yabuncede kakhulu la. All right. Ngicela ukugcizelela into ekhulunywe nguEldo Maforo. Ungafunda ibhuku elithiwa khona ngo-Patriarchs and Prophets. Ngo-chapter 47 ukhuluma ngokuthi observance of God's holy Sabbath. All right. Kukhulunywa ngokuthi nxa kukhulunywa ngokulungiselela ukuxabana okukhona ezimulini akuphele nxa silungiselela iSabatha. Lokusebandleni akuphele. Kuthi ukuthi ngamanye amazwi abantu kumele bangene eSabatheni. Emumeni wezulu. Kungumumo wezulu. So iSabatha liveza i-atmosphere yezulu. Intokozo ekhona ezulwini. So maviki wonke silosuku olunjalo. Unfortunately ngokuswelakala kwenhlanhla siyatholakala sesixabana ngeSabatha ngokuthi omunye maybe uthungamela leyani department, omunye ngu-elder, omunye ngumfundisi. Nxa kulosuku abantu abazondana khona kakhulu losuku lweSabatha kodwa isikho uNkulunkulu akukhangeleleyo. Nasindaba. Awungifundele u2 Peter 3 verse 13. Verse 13. Kodwa mayelana lesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha, ikhaya lokulunga. Silindele ini izulu elitsha lomhlaba onjani omutsha. Nanku umbuzo zafisa abana sikuphendule sonke ngamunye wethu abese sikhulekela uMaforo. Umbhalo uthi bheka ngenza konke kube kutsha kuthiwani ngeSabatha na. Kambe uma konke uzaba kutsha iSabatha lona liza kuma njani na. Kubabukeli labalaleli indaba engasoze ibe ntsha indaba yeSabatha. Amen. So nxa kwehlule ukuthi uligcine kathesi uthatha isinqumo sakho kathesi kuza kuba nganani ngoba iSabatha liza kuba full time. So ngezinye indlela ngithi asizamelele nini ukuligcina kathesi ngoba iSabatha sitsheliwe ku-Isaiah 66 ukuthi ngeviki ngenyanga zonke liza kugcina. Ngamafitshane gatsheni abesegcina uMaforo. Ngingakhuluma okaMaphosa. Ngicabanga ukuthi hayi kwanele kakhulu. Siyabonga. Hlobo esithandekayo singarojwa nguSathane. Asikholweni sikhonze uJehova wendalo leSabatha lakhe. Asibeni lo mthandazo. Baba sesizwini uthembakele Jehova. Siyabonga ngamaqiniso sivezele wona. Siyananzelela ukuthi uSathane uyasiqilibezela kunenga kulethileyo ngendalo lokuthi umhlaba unjani. Baningi abafundileyo ama-scientists esiwathembileyo asilahla umhlaba. Babuye lama-theories achiyeneyo. Cela Nkosi umoya wakho uphefumulele kithi sikholwe indalo yensuku eziyisithupha. Sikholwe iSabatha yendalo ngoba khona lokhu kuyasikhomba kusivezela ukuthi singobani sisuka ngaphi siyangaphi senzelwani nguwe. Siyabonga ngoba uthembekile usikhumbuzile lokho wasenzela engadini wasenzela eCalvary. Sisindisiwe nje ukuthi singene eSabatheni ngenxa yakho. Lo ngumthandazo wethu okukholwa egameni likaJesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.